Oto chopin ba abang paya lincho hoke sog media timam kampaya lincho sog online message jam ngam gom do jigam gav ngo ai ja hemp do hoke sog tan bo tarapam kam nula yes online message tan bo tarapam kam nulam paya lincho albeng ngula ishar tugu pem tabam lajka hoke ngula solog motsam ngula kapado so motsi ngul gab ai jag mudu namgo hadu nam mode kam ngula kapado oke ngul ajin orum kam sinbonga kam nale don solo moyo kam nale sinbonga don kuba ho hadu de la dukh nyelin go hok kubi so henter samja napa tai kuni munam mudu nam don ba oke dukur tukur dakte ko ja kam dastis doma bonga kam nale don kuba mulung asahaga nale don kuba ho mudu del dol kam ngula ajin orum halai la ja kam no hoga mudu dan mudu map ka ja kam ngulug hanga satisfied kuma hab muna ma don ba hog ja ma bola ya so asa hasam ngula napa tai kuniu hab muna ma don ba ogab solo si so achak halai kul corona virus ka achak halai kul ngulug ninga kam ngulug relation ngulug family nga ja kam si ja ado mensal कर मिसल दोक मा लग लग मुल लकिन गब अचिन और दबम तिबम दोक बोंगे सिजा कापा मिस कुमा आदो लग लग पूनो मतन हब जा का मुल कन मिस दको सैटिस्फाई लकमा कन सत को सैटिस्फाई कुमा माने कापा मिस कुमा जकोन मुल हब मना में दोन बा हो होलो लोख असा मद सा हेंतर नेलिनम मुल सलो कापा दम हो गब ngो सोग बाइबल वर्स आक ngो बाइबल सम ngोला काज कम ngो एकटा टॉपिक अक नालिन पन में so topic nanam sevnyo kam the victorious of the Christian life mula eje Christian ni akob yitel mula sog asahasam henter nyelin sam mode kanosam mula maya yado fare halna im hogam ngo text nanam se 1 John chapter 5 verses 1 to 5 sam ngo poritus madosam ngo English we poritaina. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving and God carrying out his commandments. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only who believes that Jesus is the Son of God. Ishara sa pordobat ba mula sa Bible verse ka padom. So text singula kapadom si as a Christian ni ake dukh nyelin sa maya tain halang mula kapado hoga ngosog ka topic kam nalin pan mem also hen bo si apostle John pa oke sog hoga hepen hab nyilokam mula kapadom hoga hepen hab nyilokam Christian ni tulunga mujingam setin gadal doto hal mug farfojana mukhanama hogam sog hudlo alo hepan hab kab nyilokam AD 85 and 90 AD ho ngala kapapa ho so si ho deto hepa from Ephesiano dotel khenam go ngala kapadom hogam so in this verse 1 to 5 so ngala kapa nyilokam so singula kapado John ge hogum ngula mujinga dodan hogum ngula mujil hogum ngula abel hogum ngula tajilal yil utayin hog mujinga oke abinama tajinama ho om se related den la hal ngulam gotam nama kapado ho om se dom yolokam ngulag mujil lagabe ho ngulag Jesus Christon abilal morum anya means like relationship dokin dan la hamula kapado hogam mula Christian ni terbangula tu kon medo so ginam enam si
प्रार्थना मना gerja ngam holulu yenam si burden go ba medom hama si burden ma do jisu la ngula lekin go relationship do bnya lokam ngulak mudu kanonga adu akam holulu kham ngula mayata do gida sog duh nyelena tana mayata do ho gab so sam ngula yil ub nya lokam sog labe oke obedience oke fete si ekta jisu ge lo ho ngam fulfill madan hogam ngula so sam ngula abinam anyanam sam oke tejil sinam sam ngula yil uda pa hogam sam yib nyolokam our faith brings victory overcome the world hogam ngulug mujinga gida gut duh nyelin ada ak hanam sam ngula mayaya do pare hoga so pago sam ngogot hogam so penko so kengo outline manengo go nalin pan me so ke so ka nalin pan hogam ngov so sam kai kam ngul malenga everyone wants victory and peace ngula malenga me do so me sam maya ya lail ngula peace ngula hempel ngula life la done do me do hogam ishwar ka me do God wants every believer to have victorious life ishwar ka me do ngulug life sang ngulug muji bo ni tarapa so asahasam henter nyelin muda kanosam maya yad lage ishwara kam ngulam have muda ho gab so sam akatan believer will have a victorious life o gab so muji bo ni tarapa ngula maya yad ngula do lage muji bo Christian ni tarapa so duh nyelin sa maya yad ho gam ngo outline sinapam by believing to Jesus Christ ngula jisu ne muji to jisu ne muji to jagdam ho gab bisingolo verse 1 bolongola kaib kan ngo so Nyishi agam pot jisu yun bo ake hal muji bo ni akhchara pun bo ko ho ye ni abam abi bodan me ho ni ho kwam kam ai bodan singul hal ka padom hogab jisu Christian muji bo ake ngula jisu isar ko basel do mengulam abido ogab John chapter 3 verse 15 ba hogal bempanam bis bengama that everyone who believes in him may have eternal life yang nga muji dan ho muji bo ni tarapa narva segam kapa taina hal bible kheptel do hogab ajintrap ngula hangam ngula atam down mama bojo ngula atam komjuri mama bojo ngula majat hogab ngula harang ngula kapat jom bisa ek chapter 16 verse ga 16 ok 36 na ngula nula ham ka to ngo 31 aro sam ngo nulam bentam taina they replied believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household si benama Paul hudlo Paul bin Silas punya mu bunyam prison ke go jail tum ko prison ho ura doi ko patu tum ko ho enyam isur tugu pem gokur bangam nyingeng kala patu tum do nula bolo Paul bol kapa taina tum ko ho mu punya patu ura dotel bemin benkna pratna makna hamalon ho hab do I kan pura bemin bela pratna mal do ho jel ho don bo patu ura ho don bo mulunga ho kumlail Paul bunyi Silas bunyi ga agam gonamam bemin benamam prayer manamam mubula tal don maka ho tal do ho ayu hama palo dogum doje gokuna nyobe gokuna pura jelam ho patungam aja pam khako kharo to pura ho nyobe hitap arab kuna aja pam khirki kam yako jaro aja pam makomoro makuna makhalang wala kapado hamai kon ho gejelar patu ho dog bo sapai aka mahurap le ka kuna ma pura jel arab aja pa tap totol to paku jel torapa yako yarol do paku makomoro do paku ho me paku aya sog pati so don bonga pura ke yumpak ngogo mata jokon
sejak kisko dokma ngam kaj bens juklo melal ata ja hede laikul atam yochi nuksad kubal yipako habni kam polo lo kapala bengama pol bengama no atam mensio munasi doden hal benkam hog jelar ho patu ho do wa sapai aka chiche bosl ulal pol do ka hana la bengama hal tepam ngam yulin dublim nyolokam ngohugum nyibol altai nalala hogum ngo yulin kota nala hal benka pol hol so seg sijanga bible verse por nam sam kaj kam si bengam no jisu na muji to no muji bolokam ho nam yulin taina ho nag imi kam depuram yulin taina ho dara ho ge jelar he mujul mu hol pemelinga Kristen oga mesita kubonga ata mens tak namam solo ishara Jesu Kristo jelen poluk benam tajelan ogam ajin trap mul mulu solo mujul ishara mujul seb nyelokam sok jiman asaha acap dol palam hadan si mulam hokam maya dema hogab mulam bishoga in Mark chapter 9:23 bal mula kapado bishogal bempa Jesu mep chakka benkama if you can said Jesus everything is possible for him who believes. But Jesus apjak bengama no muji lokam no ho kam jilama nam doram no lido parita ji ho meleng nak pratna makdara yoke alta ji na muji ko dara yoko no maya do pare hala bempa hogab ajentrap let us believe to Jesus Christ to overcome against the temptation and try to win the victory of all evil destruction. Kuch mula ajentra muju to Jesus Christon. Oga mulam soro against temptation jinbom. Mude kanod jinbo tarapsam. Mule maya yatoj. So oy ora me mulam destruction ashad henter nyelen achap jinbo sam. Mule maya yatoj. Sam mule maya to Jesus muju ko dare mul maya yatoj. Holaba ngohara point 2 songo kapado si bengamam by loving and God obey his commandments verse 2-3 songo la kapadan so si ngulam sam ngohara nyisa gam portes madam ngula punbam aibol mug gamlam tal bugil sub nyilokam holak ngula punbo ko tulu ngam aibodan hoge ngulam punbo ko hal centayin ngul punbam ai bonam ha nyilokam ngula muge gamlam tal bugil sunamam bedend ho ngula muge gamlam tal sula madab haja ho have ai madan hogab ajintrap ngula solo mug benamam tal mum ai bigdal mug benamam tagdal mu hogna ka pa benam hamula tal setej hab sub nyilokam holaka ngolam Jesus Kristo ngolam aibitain hola ngolam yulintain ho gaba ajin trap ngobenden solo motso ngula jisun aibitujo punbon aibitujo ngula mug benam tajo ngula solo tamado ngula nyig benam yangam tal dodom ngula titia sijangula sog asa kam yang ulatal ho bito no ho corona ho chape dor jika ho no uyo buyo ka albenga ham ulatal yedo lekin mula majul do lage ha mula maintain madab lage mula kam care do lage hab ma first priority ngam mula jisun majituj mul jisun abituj jisuk benam tatuj tab nyilokam ho mula altayim ogap si benga mitu chapter 22 37 39 songula kabnya 37 se bengama Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is first and greatest commandment. Jesus bengama muab jagam no isharam aib din lokam nag hango ka aib to nag yejalo ka aib to nag dumpo haka nag whole body nga Jesus no aib to ha mug first greatest melengam hibinianam commandment ka pebekal hal mulam gando ho second be bengama
love your neighbors no atag neighbors sam aibtika halaben hogab ajintrap ngula solo abiname anyana medol jison par ngula nakhu arangam abte emin tep Christian tote mabju hang oka main oka whole body nga ngula genga isharam ngula samit matej ngul kitiaba emin tep Christian dodo ngula kitiaba pratna makuma habayil dodo ngula ado ho dodo hogab ajintrap na hang na dumpo oka na yejal oka na sol oka e ngula muju gadal isharam abi gadal sagat juka ho ke ngula bible sekan holak bengama John chapter 14 verse 23 bis bengama so sengora Nyishi ber 14 pu Jesu mam bere nom ngam abi bo nye me ngog gamchiram petayen ho ngog abe mam abi tayen ho ngula mug dokob hatayen ho mug lagab ngula namam matayen ajin trap samula tatej Jesu na avila mug ben mam tal sub ni lokam Jesu bengama nga abe kam aib taina ho ngula nag doko ngag namam mugutana Jesu Kristo ngula laga dob ni lokam ngula lakin namal dob ni lokam ngulam uyara ma hogo mayakin chape hogo mayakin do ngula laga bishara Jesu Kristo doba ni lokam ho samulen ho John chapter 15 verse 14 bolongula kata chipchi era ngulam benama you are my friend if you do what I commands nulenga ajinalak nga pebam bigul sud ni lokam tal sud ni lokam nga ajinalak halang ngulam bible si bendo ogab Jesu ajin sunu de ni lokam oka Jesu lekin dog nu de ni lokam kuj mug benam tatej mu hoga bendan pratna malnoto ngam kum doto asa ekrma ni benam takrma al benam ngula tal yil etej ho Jesu ngulam anyata ye o mug ajin be matanyam ogab Deuteronomy chapter 11 verse 26 28 bolonula katam be bengam Jesu bengam ishara bengam nga laga be blessing adodan karsa dodan e nga laga blessing karsa dodan ogab ye nga benamam tal se tajin o sun bom ngo blessing am chitajan ye tamatain ham ngo karsam chitajina ade akam chitan hala bible sben hogab ajin trap mula solo Jesu na avila setaj hola Jesu na avila mu benam tal sub ni lokam so se bengam Psalm number 91:14 be bengam hoga muga avye ngam notul apa ngomam nalin tain ngomam raotain hoga me ngog eminam chengdo ishara me apcha ke bengam mula Jesu na avila mu benam tal dob ni lokam ngulam Jesu apa ko doma hogab Jesu ishar bengam mengam abil mug abengam notul dog do hogab ngo nalin taina mengam raul dog taina mengam chendo hogab solo ngulam Jesu Kristan abila mug benam tajil dog ni lokam me ngulam nalin tain sog asaha ko ach ab shoka enter nyelin soka mude kano soka ngulam solo nalin taji ham ngulam muji gedal yel chakal na im hoga ngula hara point 3 songula kab ni lokam by conquering the world conquering the whole mane si mayana gida gata mayana verse 4 okay 5 nang ngula kab ni si hogal bem ngula ni se agam sa rakat chum hoga punbo ko ahe gida gatam mayad hog hate madan so siblak nil ngula gada gatam ngulge mujinam maya gadan Jesu punbo ko tup hal mujibo ni tulu ao hoga ye nia gada gatam mayad ni doden hogab si bible bengam solong mula eja Kristen ni Jesu ko ako sel dotal mula gudagat asa mula ngamaya ya do ble mula muji ko ga mula maya ya do pare hogab ajin trapa so sam mula kag so bible bar sam mula kag hola Paul bengama
1 Corinthians chapter 16:13 songla kat hengap doto hingkul aljab bima mujul doto hakam alob muto atur alob muto ogab solongula hakam algadal hengap gadal doto mula muje gadal doto bima nyingalur marchab dus jakam muluk hangam isharam jigdal doto hab dob nyolokam hoing mula mug lagab do bakindo hoing mula duh nyelin mude kanongam mula ishara ngulam napa kindo hogab si Isaiah chapter 41 verse 10 se kadam bos mabe ngonulug lagab do baden hang homabe ngonulug punbo ngonulam atur jitayin ngonulam sakatain ngonulam ngog jatu bo lebe alaso gabul yegtayin ajentrap so Bible verse iman tangama ogab Jesu ngulug dotur so Jesu ngulug holulu ka ishore ngulam bengama no bosyo no mudoyo ngulo hem nam doba taina ngonam lo hem sakatan ngag lebi ala sokan nam jorab dog tayin hal Bible siben hogam ngula bos godan hogam ngula mude godan ngula muje tuj hoga bishoge Pars Chronicle bisoge chapter 28 verse 20 bolben David tige mukog Samuel ne Solomon ne hogob benam encourage jinam bebengama Solomon no aterto ho hakam to ho ham nyito bos map ka ho no mude map ka hoga hengab punbo atsingan punbo nog lagab dobadan ogab so bisabis David mug Solomonan ko Solomonan encourage nam Solomon me church madoloi ko hogob jitek me ja mude pa hogo na sa mude hamap David mug kongam encourage nam hab kalam ngo solonolam encourage den mula muji tuj mula boss yoj mula muji gadal isharam abi gadal mug benam tal dotij ajintrap ngog an ab torap ngog abu bor tarap ngag ain baram tarap ngag nyun oram tarap mula isharam mujil dov nyilokam mula solo abil dov nyilokam mug benam tajil dov nyilokam ho mula jump sursonga hata dom ho gabe mulug wifensem mulug satam surokam mujunam satam sarokam abinam satam sarokam tajunam satam sarokam mula gatal pratna magdal wadai muje gadal hope gadal love gadal ishar wardam tagab gadal mula dolajika hong mulag lagab ishare doba tayi nol malengam payalincha